umuzi suke ngikhumbule abefundisi balelizwe abangasekho okuyibona isasamba nabo sizophendula iswi la mfundisi uJerry no PK nabo bonke labefundisi abakhona isasamba nabalo zesikhathi kungenjena lana uyihlathi sizophendula iswi ngithi inkosi zibabusise Ngipinde ngibonge nobukhosi balelizwe inkosi bakaJobe obasivumela basipha le ndawo uba nisikhonzele ukubona nalamanje ubukhosi bakaJobe bufikile bazosamukela kungasayibona ke lo bukhosi sebisithele lo budala ubukhosi sekubukhosi obusha indodana nayo yenze lokuyisa yezile ngithi inkosi zimbusise ebese imkhulisa ngoba ngathi usemusha ngibonge namakhansela ikhansela lifikile lasemukela nemeya yasemukela ngibonge nomasipala ukade usipha amanzi zonke insuku inkosi zibabusisa ningabashembe inkinga kodwa ngikubongayo kunye ngoba wakufanele sifike ngonyaka odlule kulelizwe kodwa sifikanga ngoba phela kwabe sekuthola ukuthi akufanele siye kwelinye izwe sasesamba unomhlangano usukhulile semaningi amaNazaretha manje sekuthi isikhathi besithathwa isitholwa abanye bagcina bengasitholwa abanye ukwanda kwebandla ngithanda inhliziyo zabantu abakhona kulelizwe ukuthi abazange badikibale iba bahlalele ithembile ukuthi ushembe uzasikhumbule sinikhumbule namhlanje ngiyafisa ukuthi wonke umuntu okhona namhlanje la obefisa ukuphila obefuna umsebenzi lo obefunani nongabathola abantu obefuna abantwana engathi aphuma lelo themba eselitholile ngoba ushembe mayifika ezweni lino ayikho into engajabule sithatha sajabula komo zajabula buzajabula konke kuyajabula ngoba ushembe uphethe yonke into bese ngibonga inhlanhla ehlele phezulu kwesizwe sakaJobe enyakatho ukuvakashelwa ushembe namanazatha asebuhleni ukuvakashelwa ushembe namanazatha asebuhleni kuyinhlanhla enkulu kuyisibusiso sizolethela umhlangano futhi lo mhlangano esiwulethe namhlanje manje ngiyabheka kuphela amehlo abantu baningi kakhulu uyisibangaliso ngathi uJulayi walelizwe ngifundela ke incwadi Philippi 1:3 Abakulu
sithulile baba singayifunda. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ekungikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke ba. Ngiyabonga uNkulunkulu wami ekukhumbuleni kwami konke. Hayi njengoba singafiki la ukuthi besinganikhumbule. Besinikhumbula sinothando lokuza kunina. Epha manje umhlangano noma ibandla lamaNazaretha selilande kakhulu. Kwase kungena lesithuba lokuthi siye eSwazini. Sase sithatha isonto esasinika lona salifaka eSwazini ngoba soyiswazini. Ngiyabonga ke ukubekezela kwenu maNazaretha lelizwe. Ngathi uNkulunkulu akanibusisa. Amen. Angabo phatheka kabushe bebayingafikanga. Ngoba ngiyazi ukuthi kubuhlungu kanjani ushebe mayingafikanga ngabe seninethemba kodwa aningabe uphatheka kabi. Amen. Anoba noma lihlale emthandazweni nilinde ngoba ushembe ungabo bonke abamthandayo. Amen. Nithi manithandaza ngicela ukuthi ishembe uzosikhumbule mawukhumbula abantwana bakho uze ungasilibali nathi ngoba singabakho. Nami ngilithanda nonke ngothando lodwa. Mangezile kunina uthando lami lisuke lizile kunina. Phela uthando luyinto ebaluleke kabi. Ngabe asikho la kube uthando asinalo. Ngabe lo muza omuhle kanje kube uthando weningenalo. Into ebalulekile ukuthi nibe munye. Amen. Ningabi inhlakanhlaka. Yazi lo muza uphelile nje namhlanje kodwa bebekhona bebengelalo uthando lo muza uphele. Abantu abaye nganxa bengemanzi. Ngifundela uJakobe lapho 5 verse 5 verse 7 we're 9 Jabani
ngithulile ngakho bekezelani bazalwane ngakho ke bekezelani bazalwana ize ifike inkosi izifike inkosi bekani umlimi uyalinda isithelo somhlabathi isithelo somhlabathi esiyigugu ebekezelela size sithole imvula yokuqala niya kamuva qhubeka baba bekezelani nani niqine enhliziyweni qinise enhliziyweni zenu bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ukuze ukufika kwenkosi usondele ukuze kufike kwenkosi kusondela ngiyabonga baba inkosi inibusisa amen amen ngiyabonga abantwana benkosi ngibonga konke okuhle sibonayo kwenzeka la ekhaya angaze ngizwe omunye umuntu ekhaya ukuthi uselahlekelwe nabantu umphakathi usiphethe kahle engathi mase sihamba singashiya kheleza umoya ukuzwana emphakathini walelizwe amen amen mana nina nje banina nize nakhohle ukuthi nakhethwa kwaba khona isikhathi sasinzima kabi la uhanjwa amacala nina ke nasala ngapha abanye bahamba ningasenikhetha ukuthi nizosala ngapha ngakuthina amen isisefo labo sasefa abakhoba namahlanga yenzeka makukhethwa bese ke itshe lingene esikhethweni liphume nobhontshisi uthi mawuluma udla isitambu sesiphekiwe kulumele cishe kunqamuka izinyo kanti itshe lapho bakhona nje abakhona la esamba nabo bakaze bavuma ukuthi samba nabo kodwa ngoba siyahamba bakhona la sonke isikhathi bayenyakazisa inqola umkhulu wamnyanga yezulu ejwayele ukusho ithi ungcono kabi umuntu lo lembiza ngephekula ngoba akekho la kunina uyibonile nje wakhethe yakhe indlela wasehamba kunala maphekula la acashe la phakathi kwenu ngoba asazohlupha umuntu ngoba yiphekula ngenhliziyo nangengqondo ngeke umwashe ngaye lutho ayikho insipho kwashe iphekula ngohlale njalo efuna ukuthi efuna umqondo kaShembe efuna nokudunga leli bandla akufune ukhohle ukuthi mhla ufika la uzokwenzani mawakhohle ukuthi mhla ufika ngiyangixakeke lesi sikhathi ngoba lo muntu lo ongizondayo mina bakhona abangizondayo phakathi kwenu kodwa siyahamba nabo banginankinga nabo naye bo angazi bangizondelani nina maNazaretha ngokuphelele amen kodwa into eyodwa kufanele ibhasope ukhona ihlakaniphi la nibhasope ngoba zizonidukisa zinikhiphe endleni kaShembe ano ibhasopa ngihlakaniphi la ekhaya ukuhlakanipha kwakhona akukho
kuthiwa la ekhaya ungahlakaniphi kakhulu la ekhaya kugijinywa kodwa ngibona abanye abantu begijima ngale ndlela ukuthi kube kuyaphukwa ngabe sebefaka konke yonke amasonto Mfundisi owephethe inkonzo kwesabatha leli lidlule ngiyamthanda lo mfundisi uthi umuntu la kuleli bandla noma kule nkolo abodabuza nje kodwa ahambe ibanga alikalelwe noma alibekelwe ngoba khona befundisi abagijima nje longazi ukuthi kijahwephi mina ke sengimdala sengidlalile kule nkonzo ababone abefundisi masebegijima basuke sebenenye iagenda imonile ubaba wami ongizalayo ihlupheka phambi kwami kanti umfundisi akuyona ijazi eligqokiwe inhliziyo amen mawuthi wena umfundisi ngejazi inhliziyo ingekho umfundisi weze ngeke kuba yisabantu la siyakhona kodwa lokubakhipha ukube abefundisi bayalalela yenina kwakhona uJesu wayinabo abefundisi bakhe abethi mabekhuluma bathi Jesu siyofala ufa khona wasebatshela ngoba phela phakathi kwabefundisi khona amaqili wase uJesu ebatshela ngela ukuthi ngeli wena Petro uyongiphika kathathu iqhude ngakakhali uthi Petro ngeke Nkosi ngiyofala ufa khona athi omunye wena uzongidayisa imali ethize athi ngeke Nkosi ngikudayisa uthi lo kulothi uzongidayisa uthi uzobonala ukuthi wena mhla sizodeka itafula isipuni sakho nesami siyongena kanye lapha kubonakala lapho ukuthi wena ungidayisa Tese usetafuleni lapha wathi uyaskipha isipuni nalo Jesu uzangena kanye izipuni esitsheni wasesho uJesu singasho ngathi wena uzongidayisa wayesevele seyithathile imali uJudas la Petro ngokunjalo wathi Petro wena Petro ungifika kathathu uthi awungazi iqhude lingakakhali uthi khali iqhude ubusungiphika kathathu uthi Petro awu Nkosi yami ngiyofala ufa khona ngeke ngikuphike sahamba isikhathi safika ikhathi ukuthi uJesu anqanyulezwe Tese behamba naye ethwele isiphambano uJesu bezothula ngaPetro ngoba noPetro wayeseyisibukele ngasayena umfundi Ngase qhamuka intombazane khona lapho ebukelini yabe simkhomba yathi lo baba ngiyamazi ubehamba naye lo wathi cha ngiyakwazi baba buhamba naye lo isibefuna naye ukumnqaka
wasephendula uPetro wathi cha mntanami engathi uyadideka ubona ufana wabantu angimazi lo muntu mina uthe esephika owesithathu lakhali iqhude yabuya imemori uthi konje ngangivele ngisitholele lesiqalekiso isiqalekiso lesibusiso khona sikhona lekhaya kodwa isiqalekiso singenela umuntu ogijimayo isibusiso singenela umuntu owazi ukuthi wayezokwenzani lekhaya amen amen ngiyacela ke mina befundisi njengoba sisamisane singafani no Petro no Judas Iscariot abadayisa ngenkosi yabo behamba nayo mina ngicela uthando ke nakuba nami ngiyanithanda amen amen ungathi mangabe uhamba kancane umfundisi ubone ngathi abanye bayagijimela hayi gijima hamba ibanga ukalelwe lona ukulahlwa la ekhaya kulula kabi uyiminute ukulahlwa kodwa uma usafuna ushembe ukuthatha iminyaka umfuna kodwa ke ukulahla kuyiminute usumthola ushembe bese uyalahla ngeminute uyini ukholwa uzolahlwa kanti ubukholelwani akuyona indawo yokuzocasha le uthi ubaba ngelila ngawakhona izilwane ezimbili uthi kwakhona unogwaja noxamu uthi babedla amajikijolo lo bebangani eduze komfula lo mfula wona amanzi amahle acwebile ekufanele mawungene wona lamanzi uphuma usugezekile Theba sayixoxela nje kumnandi unogwasha ke noxamu kwasekuqhamuka eyimalasi base bekhumbula ukuthi imalasi vele isitha kuthina base beqala beqaqa azange abaleke kakhulu uxamu wavela uphoseke ezibini wabaleka unogwasha yala imalasi waye wafika wayidida kwenye indawo owayiduwela ehamba isihambi lokufuna ukuthi ngitholaphi engagcina ngasamtholanga wasethi unogwaja awuthi ngabhe umngane wami ngoba sibaleke lapha ngokuhlukana ukuthi kusale kwenzekani kuyena uyafica uxamu usuyihlalele ngaphandle kwesiziba uyabuza nogwaja uthi awu uwenze njani uthi ngivele ngangena la emanzini ungene la emanzini waphuma umaholokolo kanje uthi uxamu phela bengayile ukuyogeza bengiyocasha angabi khona ke lapha ukuthi abacashile amen ake sikholwe ngeqiniso amen amen mina khona into ebuyinxake umuntu maye ukhuluma iphutha tuthulwe yimina siningi nje amacala engiwathethayo ukuthiwa ngithuma umuntu ongathunywa ngayimina vele ayiyena la ethanda ukuya khona yeke ngibasho-ke abantu ngoba nobani wayenwebela nje la kumina
akufuneki uma uwenza imisebenzi yakho kubumnyama uthi uthunywe yimi. Ubuye ungixakeke nje umuntu mayithi maye wafika la ezokhonzela abakubo. Ezobanikela ubakhiphe esigodini sosiza. Uma esenza kungeyona intando kaShembe nomfundiso kaShembe ukuthi usuke sebashiye laba bakubo. Ngoba omunye umuntu umsebenzi wakhe ukudungwa ibandla. Mina ngibonile usizi kababa. Okunye beyangitshela. Nami sangene lolu sizi. Anofuna uShembe esenokuthola. Amen. Uyingwe. Amen. Ngoba mawusumfuna engasekho uyokhala kuzwe bani. Afike umuntu la ekhaya ethola ngomachophe etshali. Afike la ekhaya umuntu engenangane. Afike nokufa usekuhlule inyanga. Asinde la ekhaya. Ngamazi novaseline. Bese lo muntu ebuye ephenduka abe isitha kuShembe. Mangabe nawe usunamandla njengoShembe, awuyingani kini? Uyozenzela okwakho phela ekhaya. Ngoba abantu abona ibandla beze ebandleni. Uyabona mabengase baqhamuka abantu abona ibandla la. Beza nama report ezinto abayicabangayo. Laba bakhona la bengasho lutho. Bengaloni iphutha kodwa bona bebona amaphutha esontweni. Ngiyacela amaNazaretha uNkulunkulu asiphe ingqondo. Amen. Namehlo kubona. Amen. Umbone umuntu mangabe ekudonsela uphathi. Ngoba lo muntu mayidonsela uphathi obhasa bushambe uyakwazi ukuthatha umuntu lapha ebumnyameni abuye asebenze ngaye. Asebenze eduzama ukumgeza. Mayengagezi abuye emphindisele khona lapha ebumnyameni. Into ebalekile kube yilo nalo ahlolwe ukuthi usekhona yini lapha phansi konyazi. Amen. Uyingwe. Amen. Ngoba yiningi indlela. Ezinye ziyaphilisa. Ezinye ziyabulala. Basapha ungabalwa nabangasekho ukuphila. Kodwa buye kuthiwe le ephilisayo ihanjwa ngabambalwa. Mina ngiyathanda le ephilisayo ihanjwa ngabaningi. Uthi le ebulalayo ihanjwa ngabambalwa. Amen. Ngoba ngime phambi kwenu ukunifundisa nokunitshengisa indlela yokuphila. Amen. Angifuni ukunishiya endleleni, ngifuna sihambe size siyofinyelela la esisebenzela khona. Amen. Uyingwe. Amen. Into ebaluleke kakhulu ukuthi umuntu angakhohlwa angakulibali ukuthi mhla efika la ekhaya wayezokwenzani.
Mawu wakhohlwa ukuthi mhla ufika la ekhaya walethwa yini wawuzokwenzani uzolona ibandla. Sengiyake ngasemaphethelweni batala kaNkulunkulu. Ngiyacela ke ukuthi lento kaShembe niyiphathe kahle. Amen. Amen. Lento mayuyiphathe kahle iyokuphilisa. Iphilise lesizukulwane sakho. Amen. Kodwa mawuyiphathe kabi iyokuthi isiqalekise siyokwehlela kubantwana bakho. Uma silapha sisuke sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Amen. Wayisho njalo baba ukuthi sizocela ukukhula endleleni sihamba ngayo mhla amagama abangcwele sebizwa. Nawe siwafice khona. Uthi uma lento kaShembe ikuhlula. Hamba uphumule ekhaya. Ungafuni ukubona abantu abaningi. Usonele umsebenzi kaShembe owakhiwa kabuhlungu kangaka kanzima kangaka. Mhlawumbe mawenze njalo uphumule ekhaya uShembe ubuya ukukhumbula kubuyisa. Ngoba ibale lemnyama leyingcolisa into emhlophe. Asebenzele uyezulwini mana zakhe sikholo ngeqiniso. Amen. Amen. Niyazi nginamagama ekhulunywa abaningi baleli bandla. Khulelanga nomkhulunya ngezulu. Ayasaba wona. Abanikazi baleli bandla bathi bona thina sikwazi ukuhlonipha weNazaretha, asikwazi ukuhlonipha weNazaretha. Kodwa inye kuphela into esingayibiza ngokuhlonipha eNazarethini. Ingale sikhathi lisukuma liphambili izandla zombili lithi ngiyayikhetha inkosi sesiphamina. Akukho okunye sikwaziyo ngalokho ukuhlonipha weNazaretha. Amen. Ngoba iNazaretha manje atshengisa ukuhlonipha libulala ibandla. Esikwaziyo thina boShembe yilokho. Ukuhlonipha wena ukuthi manje ngesikhathi lisukuma liphakama ethempelini livuma ukuthi ngiyayikhetha inkosi sesiphamina. Ikona ukuhlonipha esikwaziyo eNazarethini lokho. Akukho okunye uma la hlakaniphe lokunye awuliyafa ibandla. Indlela kaShembe ilula kodwa yabahlula abaningi. Kanti la ekhaya ke akugijinyo. Ulandela kancane nje ngemuva. Uzowuthola umusa kaShembe. Mawugijima uzokulahlekela. Abaningi siyahamba la kodwa kade baduka. Ngiyacela ke bantwana bakaNkulunkulu ukubani lento niyithande ayithengwa ngamali yamahala mani hlula ukuyithanda ngelinye ilanga umkhulu ilanga ufika enye indoda yayifuna isebukuhlakanipha ubaba mkhulu sekhotheme sekukhona umkhulu ilanga
ithi le ndoda angazi ngoba sekuphethe wena ukuthi uzokwenza njani ngoba phela ubaba wakho besibala naye iminikelo uthi lo umkhulu awu benibala nobaba iminikelo besibala nawo wakho iminikelo angazi noma nawe uzoqhubeka yini sibali nawe uthi umkhulu cha mina ngizoqhubeka nokuyibala nani nina manifuna ukubala iminikelo hambani niyovula amabandleni nishiyele lika baba mkhulu manihlula ukuthi nowaqamba ngana amagama awo mangabe umngakho kuDoris uliqamba ngegama lamngakho uthi Doris mangu Elizabeth uliqamba ngegama lamngakho uthi Elizabeth mina ngeke ngibale nani mina ke iminikelo athi omunye bengihamba lo wakho kuba kwakho ungibukile nje wathula yini ukhala ngani ungibukile nje wakho wathula ngibona nawe usathule uyabuza umkhulu ukhala ngani awungcubu uthule nje uthi umkhulu hayi ngoba ngagcoba ukuthi ngani awunalo ucobo nishemthanjeni egazi lakho awugcotshiwe emkantsheni yamathambo akho alukho ucobo ayikho into engayenza ngawo ngiyacela ke njengoba ngithe ngathi ukugcoba nokugcotshwa asiuvale baningi abagcotshwa baphelela savumelana nabefundisi ukuthi siyakuvala ngicela ke ukuthi ke umiwe ukufuna ukugcotshwa nokugcoba Amen. Waliyenzeka mase abantu sebegcotshwa gcoba umuntu phezulu komunye sekuyimpi leyo iyona le dalu amathempeli abemaningi ubona umuntu esebeka amatshakhe lapha nomunye ubeka amatshakhe lapha nomunye ile ndawo ukuthi kugcotshwa umuntu phezulu komunye bese ke nali into ayisuthi yabashumayeli ingahlangani nekhoma zabakhokheli bashumayeli ningayifuni iminikelo yabakhokheli abayinikelelisa isayidi labo ngoba nabo bayifuni iminikelo enikelwa yini namadoda alingafi isonto libulawa ukuthanda imali Amen. mina ke ngiyabaza abangithandayo ngiyabaza abangangithandi akungikhathazi lokho kodwa ke mina ngiyokhuluma kwakhunye ubaba noma wangangithanda kodwa mina ngiyakuthanda Amen. Amen. yabona umuntu mayifika la kumina noma kuthiwa wenzani mayithi baba ngakwenza ukuthi nokuthi ngizocela inthethelelo angikwazi ukuthi ihambe esihogweni bangithi inkosi imbusisa ukuze akwazi ukuphila ungaphila kanjani noma ngasekuthiwa uthi uzobe uthi ngabulala abantu abathathu abesethi lo phambi kwakho umehlulile athi hamba esihogweni wena wawazihlelele hamba esihogweni ngaba khona uthi impilo wena sike sithi inkosi kubusisa hayi ngoba sisuke sithi awuzubuya hayibo
uzoya kodwa nje basihamba nawe siphila nawe asike uphi uthando uthi ushembe bayikhuluma uthi uyabona nje ngokuthanda kangaka emhlabeni njengoba ngikuthanda kangaka emhlabeni ngikuphi uthando lokugcina ngoba la siya khona sewubonana khona isono esingenathethelela isono sokubulala ngoba uNkulunkulu wayekhandela yedwa umuntu wamphefumulela yedwa umuntu wena usuyambulala manje mawufika kumina fanele ngithini mina angithi inkosi kubusise kunelo okunikwa abanye ngenza ukuthi ube nempilo amacala akho wathethe usungale Nkosi kubusise ngizwini Amen. Oh, ingwe. Amen. sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 85 sizocela umfundisi uNgubane wasemzimkhulu sibona ngesihlabelelo inkosi imbusise Amen. Oh, ingwe. Amen. Nkosi busuphuma kanjani